Yeah. Neke chairman. Huh? Neke kiuru. Nekora twikire o neguo mweri wa mental health. Men mental health issues. Neke kawe urathi kurorwo kana tukowe sawa. Ira icio ndira igua ri. No de mathune, yoke de mathunure. Umathunure na kuu. Yeah. Can I am feeling. Ndaroka mahoya. Ndathie kurora hare uguo ndakora kuburi ni ciarire. Ngai kuburi gaciara? Yeah. Okini na tina kuri andi. Randire ahandire kuburi yake. Tigo ngikiugire muthe. I've never seen that. No ure mahitia ni makwa. Niki kiuru ko tarihite rent. No ba muniobe. Niki ko tarihite. Nataka muniobe. Kora kiandirira muthe. I'm going through a lot of problems. Ndamenya ni mimi nimejiletea. Niki ko tarihite rent muthe ka niki. Mbeca icio ndabire ngioya. Ngicikia handu uguo. Ngeciria niguona kindu ho. Ona ki? Gatege? Ende. Yeah. Gone and gone forever. Tuga icio ndiraigua. No korwo na ngirinya. Ngirinya? Yeah. Thaici kanoro riu. Raisi. Ai nikio akindoa na maitho ma mwena. Ngirinya ndingikwagira ugacokia ri. Ndire sure. I'm not very sure. But on Sunday mahova uguo ngurehere. Aiwe na andu ta ngamini ni mekuhotha mbia nyingi cigukinyia. No makinyie ta riu ri. Thaici ndiramenya no tuone ciringi 150. Ko muthe. Ko. Icio ingero ngurehagire o kahora. Asa ni muthenya before the finance bill comes to success. We have the amount. Okay. Yeah. Weke jethe. Nego. Okay. No problem. Ego kunengera. Atike na thina. Ni sawa. All right. Mahinda mega. Yeah. Asante.